Arda ni 2 for trap. 2 for trap. Ariko ubu ndi Pira Boy Rupyisi. Ni Pira Boy Rupyisi. Wa Rupyisi kabisa. My brother. That's it. Mine. Amazina yawe ni? Amazina asanzwe ni Manzi Serge. Manzi. Yego. Usigaye urimba wenyine? Nsigaye ndirimba njyenyine kubera ko genzo wanjye yabonye akajob ku katamuha time. Ya hari turakora yaba adahari nanone ari guhiga kuko nabyo nanjye biramfasha. Hari nk'ukuntu nkenera gukora track we ashyushye kamfasha kabisa. Mine. Kandeke kuvuga ndavuga uranje kwereka abandi ibyo batazi. Izi TV zinahatwe ziduhoza mu nzira mu kinibyi wap song flow dusanga ku nzira gabanya kwikinisha ukupa songo zo gusamba zirabura ama bitch baby hora kavu fatira isomo wumve ko gupima wap ku biro bikorwa n'abasozi kose babitojwe gabi usibye ko FM nyora kumi ceceka niba utazi muvu zo gutsimbubuka ku makaro mu bitaro mugaga mvura yise tsanga mvura nibe ninzo kango ne gutinya kwinjira ngo nimba ndwaye ndakira bagicaye ku meza mbwira imiti ngomba kugu yashakaga kunsinyira yunamye ku munwa ndasaba Imana kunyiza muganga mvura nta kinya akama imiti nsanze nywa enjoy beat ni nyuma. That's it. Thank you. Uru rubanza umuntu bita the tank ni ugiye kuruca haki ya Mungu. Let me try another one. Umva shabuka shushanya shaka iyo nzira shiniriza ni shit zaguteye kwimu ucinyika nshaka nchoro chumiki yo shika shenitera kwijosi ndikuri sheri zana shara mani karashana mye gusa ashekinga bodu sinyesheka shaka mani sinkundi shori shoka saa munani ishene ku gafegi shinyanzo zushuri feke nasumbisha shisumbisha mshunda coye kwiriba shet naga kwiruka mubiri wanje shishuka sinigeze nishima cyangwa ndambikisuka shit cyo ngaho mvira mu nzira cishoza ibyapa mbere yuko nsanga shaka sinakunze impamba mbere yuko ngiye urugamba no mushona mashori zishori zivunije si by'ibiceri mwishashi n'iceri mpano muceri cishoza ibyapa mbere yuko nsanga shaka sinakunze impamba mbere yuko ngiye urugamba no mushona mashori zishori zivunije si by'ibiceri mwishashi n'iceri mpano muceri. That's it. Serge ni fresh byose ni sawa urabona na stage ufite uko ingana wa managers yerekana kuri umuntu ufite experience ibyo ukora koko ufite mu burambe ntago uri umuntu umwe ntago uri umukuyakuya. Yes big yes. I have the big one. Abashimye again cause wakoze kandi kwitabira irushanwa Rupyisi. Nawe ndabashimiye kabisa. Ayo.